Kruševcu je obeležen Dan Vojske Srbije, u znak sećanja na 23. april 1815. godine, kada je počeo Drugi srpski ustanak. Građani Aleksandrovca i članovi opštinskog odbora Srpske napredne stranke Aleksandrovac su pokazali veliku zainteresovanost za ovaj događaj. Akcija prikupljanja knjiga za formiranje biblioteke u jednom od župskih sela, organizovana od strane Omladinskog saveta Srpske napredne stranke Aleksandrovac povodom Svetskog dana knjige, izazvala je veliko interesovanje župske javnosti. Za par dana prikupljeno je preko 150 knjiga iz različitih oblasti i one su po završetku akcije postale deo jedne seoske školske biblioteke na radost današnjih i budućih generacija. Predlogom zakona o sedištima i područjima sudova u Republici Srbiji predviđeno je ukidanje opštinskog suda u Aleksandrovcu. Povodom toga je Savet za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac u petak 26. aprila organizovao potpisivanje peticije kojom se traži postojanje osnovnog suda ili sudske jedinice u opštini Aleksandrovac. Potpisivanje peticije se vršilo na Gradskom trgu na štandu Srpske napredne stranke. Sama akcija izazvala interesovanje više stotina župljana koji su svojim potpisom podržali peticiju. Povodom praznika Vaskrs, Savet za omladinu Srpske napredne stranke je u nedelju 5. maja sa početkom u 10 časova organizovao na Gradskom trgu akciju podele farbanih jaja građanima. Pored omladine Srpske napredne stranke Aleksandrovac, na štandu su bili prisutni i lokalni funkcioneri stranke. Akcija je izazvala veliko interesovanje ljudi koji su se zatekli na Gradskom trgu i na samom štandu je podeljeno oko 250 uskršnjih jaja. Cilj ove akcije je da omladina SNS-a svojom inicijativom skrene pažnju na svoj rad. Dame vole da budu sređene u svakoj prilici, a pogotovo za proslavu krsne slave. Zato je deo Saveta za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac posetio romsko naselje i pripremi za njihovu krsnu slavu Đurđevdan, gde smo poklonili frizerske usluge zainteresovanim damama, čije zadovoljstvo našim humanim gestom nisu mogle da sakriju. Deo omladine Srpske napredne stranke Aleksandrovac sa nekim od funkcionera stranke posetili su humanitarni meč za Zvonka Milojevića, koji je odigran u hali sportova i svojim prisustvom podržali humanitarnu akciju. Petak 17. maja Savet za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac je uz pomoć nekih od funkcionera stranke organizovao akciju osveženja na poklon, gde smo obišli zelenu pijacu u Aleksandrovcu i poljoprivrednim proizvođačima koji su prodavali svoje proizvode ponudili osveženje u vidu kafe i ratluka. Akcija je izazvala iznenađenje, divljenje i svaku pohvalu poljoprivrednih proizvođača, uz komentare da mladi trebaju dati primer starijima i da omladina Srpske napredne stranke Aleksandrovac na pravi način skreće pažnju na sebe. Deo Saveta za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac je posetio škole u Gornjem i Donjem Rataju i tom prilikom školskoj biblioteci dodelio preko 150 knjiga na radost učenika i nastavnika u školi uz sve reči zahvalnosti. U drugoj školi dodeljeno je 2 lopte koje su obezbeđene kao donacija. Saveta za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac je uz pomoć nekih od funkcionera stranke u petak 7. juna na Gradskom trgu organizovao akciju Zasladite dan uz jagode na dar i tom prilikom građanima podelio preko 200 čašica sa logom stranke Jagodama, na opšte oduševljenje građana. Naš štand je privukao veliku pažnju javnosti kao i svaka od mnogobrojnih akcija omladine Srpske napredne stranke Aleksandrovac, koja još jednom dokazuje da je najaktivnija omladina jedne političke partije u župi. Tom prilikom je građanima deljeni prvi broj informatora opštinskog odbora Srpske napredne stranke Aleksandrovac. Deo Saveta za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac je u petak 7. juna posetio drugi međunarodni sajam vina pod nazivom Župa 2013. Među mnogobrojnim gostima bili su državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Danilo Golubović, funkcioneri Srpske napredne stranke iz Kruševca, kao i mnogi drugi. Deo Saveta za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac je 14. juna na Gradskom trgu organizovao podelu informatora Srpske napredne stranke Aleksandrovac, uz mali znak pažnje u vidu bombona sa logom Srpske napredne stranke. Na štandu i oko njega je podeljeno preko 450 informatora građanima, od kojih su neki već naviknuti na naše akcije svakog petka već bili na mestu gde postavljamo štand, sa rečima "Znali smo da ćete doći". Omladina Srpske napredne stranke Aleksandrovac nastavlja da promoviše Srpsku naprednu stranku na najbolji način, a narod župe nam pruža sve veću podršku. Povodom 21. juna, prvog dana leta,
Deo Saveta za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac je uz pomoć nekih od funkcionera stranke organizovao akciju podele osveženja građanima u vidu ohlađenih napitaka, uz koje je deljen i prvi broj informatora omladine Srpske napredne stranke Aleksandrovac, u kome su samo neke od akcija koje je omladina SNS-a realizovala u proteklom periodu. Svakog prethodnog petka Deo Saveta za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac se 28. juna pojavio na Gradskom trgu i na svom štandu građanima je ovaj put delio informator Saveta za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac i mali znak pažnje u vidu krem bananica. Također smo građanima skrenuli pažnju na pobedu Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u Zaječaru, što je još jedan dokaz vere građana u našu politiku. Podeljeno je preko 200 informatora i 350 krem bananica. Uz pozitivne komentare i pohvale na naš dosadašnji rad od prisutnih građana. Akcija je izvedena uz pomoć i prisustvo pojedinih funkcionera stranke. Deo Saveta za omladinu i informisanje Srpske napredne stranke Aleksandrovac je prisustvovao svečanom otvaranju renoviranog gradskog bazena. Okupljenima se obratio poverenik Srpske napredne stranke Aleksandrovac, kao i predsjednik opštine Dragan Blagojević, koji je istakao važnost rekonstrukcije bazena i objekta oko njega, koji su sada povezani i sa sportskim terenom Marakana, koji posetiocima pružaju celodnevne aktivnosti na vrhunskom nivou. Tom prilikom smo okupljenim građanima delili informator Saveta za omladinu. Saveta za omladinu i informisanje je 8. jula prisustvovao otvaranju tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu, Ratejske bele noći 2013. Svečanost je otvorio poverenik Srpske napredne stranke i predsjednik opštine Aleksandrovac, Dragan Blagojević. Pored članova Saveta svečanosti su prisustvovali i lokalni funkcioneri stranke, kao i deo izvršnog odbora Srpske napredne stranke. Na ovom turniru smo imali i svoju ekipu pod nazivom SNS. Deo Saveta za omladinu je povodom izlaska drugog broja informatora Saveta za omladinu SNS Aleksandrovac 19.7.2013. godine na Gradskom trgu organizovao podelu istog uz mali znak pažnje u vidu breskvi i nektarina. U drugom broju informatora su nabrojane aktivnosti omladine SNS-a u periodu od protekla 2 meseca. Omladina Srpske napredne stranke Aleksandrovac je najaktivnija omladina jedne političke stranke u Župi i svojim aktivnostima skreće pažnju svima da se samo uz iskren i posvećen rad mogu ostvariti i rezultati. Savet za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac je u skladu sa svojim mogućnostima podržao akciju opštinskog odbora Srpske napredne stranke Trstenik za prikupljanje pomoći za Milicu Mijajlović i uplatio određena sredstva na račun. Opštinski odbor Srpske napredne stranke je u selu Mrmoš donirao 2 reflektora za teren za male sportove i time poboljšao vidljivost za sve noćne događaje koji se obavljaju na njemu. Akcija je izazvala veliko oduševljenje meštana sela Mrmoš. Zbog visokih temperatura deo Saveta za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac je na trgu u petak 26. jula svim zainteresovanim građanima ponudio osveženje u vidu hladnih sokova, a tom prilikom je deljen i drugi broj informatora Saveta za omladinu. Kao i svaka prethodna, i ova akcija izazvala veliko interesovanje javnosti. Pored omladinaca Srpske napredne stranke, na štandu su bili prisutni i neki od funkcionera stranke. U prostorijama Srpske napredne stranke Aleksandrovac je održan sastanak opštinskog odbora stranke, kome je između ostalih prisustvovao podpredsjednik Srpske napredne stranke Bratislav Gašić i deo izvršnog odbora stranke. Sastanku je prisustvovao i određen broj novih članova koji su predstavljeni. Povodom izlaska trećeg broja informatora Saveta za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac, na Gradskom trgu je u četvrtak 8. avgusta organizovan štand na kome smo građanima pored informatora ponudili i osveženje u vidu ohlađenog voća. Podeljeno je oko 300 informatora i 30 kg voća. Deo Saveta za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac je organizovao podelu četvrtog broja informatora Srpske napredne stranke na Gradskom trgu. Za nepunih 2 sata je podeljeno preko 350 informatora. Građani pokazuju veliko interesovanje za rad Srpske napredne stranke, a omladina SNS-a je tu da im skrene pažnju na aktivnosti stranke. Deo Saveta za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac je uz prisustvo nekoliko funkcionera stranke prisutnim građanima delio 5. broj informatora Srpske napredne stranke. Određen broj informatora je dati predsjednicima mesnih odbora koji će isti podeliti u svojim mestima. Povodom 50. župske berbe, opštinski odbor Srpske napredne stranke Aleksandrovac je priredio svečani prijem za svoje goste.
Nakon koktela u stranci sa gostima smo prošetali gradom, obišli fontanu vina i Vinsku ulicu, a nakon toga poljoprivrednu izložbu. Zahvaljujemo se svim gostima koji su nas posjetili i upriličili ovu svečanost. Na poziv izvršnog odbora Srpske napredne stranke, deo Saveta za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac je učestvovao u aktivnostima oko stranačkog skupa organizovanog u Kruševcu, na kome su prisustvovali funkcioneri stranke iz cele Srbije. Na štandovima koji su tom prilikom organizovani na više lokacija u gradu, građanima je deljen propagandni materijal stranke. A na centralnom štandu na kome smo mi bili, Savet za zdravstvo je organizovao akciju merenja krvnog pritiska i šećera u krvi svim zainteresovanim građanima. Nakon radnog dela skupa je organizovan svečani ručak. Građanima je također deljen i 6. broj informatora Srpske napredne stranke na Gradskom trgu. Pored dela Saveta za omladinu, akciji su prisustvovali neki od funkcionera stranke, a imali smo i podršku lokalne televizije. Pozivamo omladinu da se učlane u Srpsku naprednu stranku i rad Saveta za omladinu, gdje će svojim idejama učiniti nešto za sebe. Vreme je, uključi se i ti. Povodom obeležavanja 5 godina od osnivanja Srpske napredne stranke 21.10.2013. godine priređena je svečana konvencija u Kombank areni u Beogradu. Ovom događaju su između ostalog prisustvovali članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke iz Aleksandrovca koji su se u više autobusa uputili ka Beogradu. Aktivno učešće je uzeo i deo našeg Saveta za omladinu. U prostorijama stranke je na prigodan način upriličena proslava stranačke slave. Događaju je prisustvovalo 100 članova stranke, a za pohvalu je da je u odnosu na prethodne godine, ove godine bilo puno mladih i novih članova, koji su svojom energijom upotpunili proslavu. Poverenik opštinskog odbora gospodin Dragan Blagojević se zahvalio svima koji su došli i poželeo srećnu slavu. Slavski kolač je presečen tog jutra u Aleksandrovačkoj crkvi i tom prilikom je određen i kolačar za narednu slavu. Deo Saveta za omladinu je uz pomoć donatora manastiru Svetog Romana Manastiraku poklonio drvenu klupu. Iskušenica manastira nam se zahvalila, a omladina SNS-a će i u budućnosti prema svojim mogućnostima nastaviti sa pozitivnom kampanjom. Grupa od 15 funkcionera i članova opštinskog odbora Srpske napredne stranke Aleksandrovac je prisustvovala otvaranju novih stranačkih prostorija u Varvarinu. Povodom 1. decembra Svetskog dana borbe protiv side, novoformirani odbor za internet i društvene mreže je imao svoju prvu akciju u okviru koje se obratio mladima jednim edukativnim CD-om i crvenom trakicom simbolom borbe protiv side. Forum omladine opštinskog odbora Srpske napredne stranke Trstenik je organizovao predavanje na temu bezbednost u saobraćaju i prva pomoć. Deo odbora za internet i društvene mreže je na poziv kolega prisustvovao predavanju, a ujedno iskoristio i priliku da razmeni mišljenja i ideje. Upoznali smo se sa trenutnim aktivnostima omladinaca iz Trstenika i dobili poziv za novo druženje. Kolegama se zahvaljujemo na gostoprinstvu i želimo puno uspeha u daljem radu. U ime opštinskog odbora Srpske napredne stranke Aleksandrovac svim građanima Župe želim srećne predstojeće novogodišnje i božićne praznike. Želim im puno zdravlja, sreće u novoj 2014. godini i želim im da u novoj godini im bude mnogo bolje nego u protekloj godini.